Kebelah syubuni pi barok ke parlok ke bijupen ikene ke channel na kapor syakapor. Hakane ke video ngidan banwan ra IP ya ki kam ke balaj haki bang bapher lingba ka IBPS PO Recruitment 2026. Kelas date ban apply ke day arpoi 3 Julai arajar arpnriu ki total number of post ki balaj ki dan hado ndriu hajar news pa khatsan tli ki vacancies. Kelas date kadai arpue Julai ti kino ki bukwa ban apply sumha ban dapat ya kene ka video aduk ban dukut kenang ba pentip ki egi post ki balaj ki kerdan pule ki budan kam bat kumno kam ban apply ka Institute of Banking Personal Selection ka khot application na ka bantai kini ki post ki balaj hadu ndre hajar news pa khatsan tli ki post nakabenta kene ka post probationary officer and management trainees nakabenta ka session kaba arajar arp nyo do arajar arp pra ki candidate ki bala aban apply ki day ban long pidai ban pendap ya ka graduate pass bat ki bala aban apply ki day ban long napo jong ka Meghalaya bat hapo jong kari India berok kawai. Tegi Meghalaya ru pila aban apply ya kini ki post ki balaj ha kini ki bang bapher ling ba kaneka IBBS. Ka kerteng jong ka organization kedai Institute of Banking Personal Selection kerteng jong ka post kedai probationary officer PO management trainees and MT total number of post ki dan hadu ndri wajar news pakat santli ki post job location kedai all India cadre anywhere in India ka pay skill kalong sau pu prajar sau spa prapho hado prap san hajar ndai spa arpho ak shipnai ka application mode kedai online ka online registration date kan sedang nadu ka 3 Julai arajar arpndreu hadu Julai arpoi tereng arajar arpndreu kedai ka last date tegini kideki post ki balaj haki bang bapher Bank of Baroda kidan shihjar khandai spa vacancies Bank of India san spa vacancies Bank of Maharashtra shihjar spa vacancies Canara Bank shihjar san spa vacancies Central Bank of India san spa vacancies India Overseas Bank san spa san pau vacancies Punjab National Bank san spa sau vacancies Punjab and Sindh Bank spa ndrupuai vacancies Indian Bank UCO Bank but Union Bank not reported yet. Ki kerdan pulih ki badan kam kat kum ka arpoi 3 Julai arajar arp ndreu candidate kire ban pendap ya ka degree lane ka graduation ha kano ka discipline lane kano ka stream ka bli thu da ka university ling ba ka government of India lane ki bla pendap ya kino ki qualification ka bli thu da ka central government jongka India bat ki badang dan ha ka final semester pila ban apply tangba pidei ban yo ya ka certificate jongka kelas semester ke jongpi haka arpoi 3 Julai arajar arpndreu pidei ban yo ya ka certificate jongpi haka shwa jong kaneka tarik ke age limit kedai arpusnam ke maximum age kedai laipusnam kat kumka 3 Julai arajar arpndreu ke age relaxation kedai sansnam nagabentai ki SC but ST candidates ka selection process but exam structure kalong kumni kidan 2-tier online objective framework but atin kata kin sapoi sakit personal interview ka banangkong kadai ka preliminary examination ka objective types kaneka exam kadai tangshikanta English language live question live marks are per minute quantitative aptitude live question live marks are per minute reasoning ability live question live marks are per minute
Total kalong shispa question, shispa marks ka bamut ba kawai question shi marks. Adin jong kani ke preliminary exam kan wan ka main exam. Objective plus descriptive. Ka timing kedai 3 hours 40 minutes. Ki subject ki ban kenthop reasoning and computer aptitude 40 question 20 marks 100% minute. General economy banking awareness 30 question 20 marks 100% minute. English language 30 question 30 marks 100% minute. Data analysis interpretation 30 question 20 marks 100% minute. Descriptive paper English essay comprehension 2 question 25 marks. Bat ka negative 4 minutes. Kandonru ka negative marking 0.25. Tedin jong kini ki artli ki taya kandan ka personality test bat ka interview. Ki candidate ki pass ya ka main exam ki happen ya lingba kani ka personality test. Hadin kata kan sawan saka common interview kan kenthop shispa marks. Ka fees na kabenta kini ki post ki balai. Na kabenta ki SC ST candidate PWD candidate kalong shispa ni opsan inclusive of GST but na kabenta ki we candidate kalong praspa san pautingka. But ka online registration but fee payment kan sedang nadu ka shitrik Julai arjar arpendreu kan kod ka arpway trik Julai arjar arpendreu. But ladapidon kijing beklab hilaban edit kan long 2 days post registration closing requires 200 fees. Pihaban siu arspa tingka na kabenta bapin le ya kaneka editing ladapidon kijing bekla. Ka pre-examination training kan long August arajar arpendreu. Online preliminary examination August arajar arpendreu. Ka preliminary exam result September arajar arpendreu. Online main exam Oktober arajar arpendreu. Main exam result declaration November arajar arpendreu. Conduct of common interview November or December 2026. Provisional bank allotment kan long hau January arajar arpenyo. Te kamno ka rukwampan apply na kabenta kini ki post ya kalingin sebu po jong ke description lane phila ban visit po jong kane ke website www.ibps.in. Hadin kata klik ya kaling CRP PO or MT and select click here to apply online for CRP PO MT 16. Kabalai kalong click here for new registration. Kani ke ba eyeball letter kadan ka option hang ni. Ma te pide ben click kani ke ba eyeball letter but log in carefully. Aku by day but ki educational bank preference but QA nang ta sa upload ye ki document ki jongphi ki fingerprint but QA but sa siu ye ka payment ki jongphi tela dapidan jingkili phila bon comment po comment section jong kane ke video ya ka advertisement ro ngin sebu po jong ke description jong kane ke video kum ju ro bat kaling ka ba phin apply kublai shibon.